start with Honorable Shikaro inene cia ODM Chungwa House Nairobi. Buto ya Azimio la Umoja yaniriria ati ni haririe kuhungura matura na uritungi wa mwanya. Mutongoria wake makia ODM Raila Odinga akiuga riu neti yake ni amitamburukitie kuigana na atiri na mwihoko wa ukanoba thirikari yukite anyitirirwo ni gicunji kinene kia mamilioni ma Akenya. Azimio la Umoja is going to be registered next week, even not tomorrow. Azimio la Umoja will be a registered movement next week, and we will start moving straight away from next week. Mutaona mambo mengi ambayo yataanza kufanyika. Odinga aruga ngwatanĩro ya munini wa president na ciama cia ANC na Ford Kenya ati ndungi muhaura na ati kinya riria kinyukitie mbere ndagicoka na thutha na wona ayuki utongoria bũrũri ni ukage na uthio mweru. Sisi tunasema tunaenda mbele, aturudi nyuma. Forward ever, backwards. Sisi tuna mpango kamili ya kuleta mabadiliko kama chama cha ODM. Wakati umefika na wakati ni sasa, na wale majenerali kamili ambao kwa sababu ya uchaguzi unakuja. Lakini hayo yote 9 kwa 10 sisi tunawakaribisha katika chama na sisi tuko tayari kwa hii safari. Hindi ya gikara na utongoria ungi wake magiki mutongoria uyu ni amukirite ateti 15 kuma ciama-ini ngurani kuma ithũĩro ria bũrũri aria mahumbĩtwo matonyo meru thutha wa guthamira kuma ciama ciao na kurika gataru-ini ka Azimio la Umoja. Na tumeamua watu wa Western ya kwamba saa hii kwa kuwa Mheshimiwa Oparanya ametuambia njia ndio hii, tuko na Mheshimiwa Oparanya, twende na yeye kwa serikali ambaye wewe Mheshimiwa unaunda. Unataka kuungana na sisi ambaye tuko kila mahali ama watu ambao wako in some concentrated areas? Amua kama unanunua simu wewe, unanunua ile inakupatia network kila mahali ama inakupatia bathroom tu? Hata wengine wako wanakuja. Tunaopunga wanakuja, by the way. Utaona bado wanajipanga. Wiki ijayo tu muangalie. Atongoria ya kuma ciama cia ANC, Ford Kenya, Labour Party na angĩ marĩa ahũranĩri kĩũmbe maugĩte magũthũkĩire Azimio la Umoja kumana na itũmi ngũrani. Kĩmwe gĩacio arĩ mwĩhoko wa ũtongoria mũkaru ũrĩa ũkuĩtwo nĩ Odinga. Siasa ya kublackmail watu kila uchaguzi, unapeana conditions ya blackmail ambaye haifai, itakuja kuisha kwa hii uchaguzi ambaye inakuja. Nataka kushukuru President Uhuru Kenyatta vile leo amesign political parties bill. Sasa safari imeanza. Sasa kila team wavae jazi yao, watu wakutane kwa kiwanja. Thutha wa kwamũkĩra mbũtũ ya ateti kuma ciama-inĩ ngũrani ANC, Ford Kenya, Labour Party na ahũranĩri kĩũmbe, rĩu mbũtũ ya Azimio nĩ yaharirie kũmbũra mbĩri matũra-inĩ mũtaratara-inĩ wa kwĩyethera kura, metĩkĩtie atĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka ũyũ nĩ makaiyũkia ũhotani. Ngĩribotera Inooro TV kuma cikaro inene cia ODM kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.